Akashbani Imphal, Thokchari Paugi Saktam. Saktam Masida, Raijasida COVID-19 License ki Pibam Pagalakpadagi, Bang Hang Bada Tamlamba Atingba, Lautorakpa. Inner line permit Piragasang Lapamitop Sing, Apiba Matamdagi Sontana Labor Tingnaba e Portal Hudokiba. Raija Sarkata Pakaliba, Lu Nanbagi campaign Makada e card Gari Yentokiba, Amasung. Tokyo Olympic ta Bharat ki athletes sing na pikiba performance ki paudam. Raija si da COVID-19 ki anisubal license asi safar pagaloina mahusa ki punsi amadi thabak thoram kaya da leramba athing basing tapna komthokpa haurakle. License ki phibam asi singthani ngai oina safar padagi Raija sarkar na bank sing suti leitaba numit singda ayuk pung 10 dagi nungtil pung 2 fawba hangba yaragani haina irai numita lauthokre. Hariba pungpham asida public transaction toba yagani adubu Raija sarkar na saksa hijana bamadi miyam tinbada thamlakhiba athingba adudi makhata na thamli. Sarkar ki cherol aduna Zila ki Deputy Commissioner amadi SP na miyambu COVID-19 digi ngakthoknaba sana kanglon sing makhata na sana hanaba sukhanganki. Manipurda hausi COVID-19 license ki karigumba third wave lakpa tarabasu Raija ki Haksel Vibhag na mayok nanaba sem sare hairi. Irai numita pangthokiba paugi mifama mada wafam asi phongtokladuna Raija ki Haksel Vibhag ki Director Dr. K. Rajon hai Raija sida positive case hantarakle. Aduga nomada license ki sibigi sangsu miyoi 10 gi makhada leire. Positive oibasu handare koi sibagi sangsu handare COVID care center sing masida admission ki case sing se koi yam handare loina home isolation ki inmate sing su yam handare leiriba overall situation si yakoina tappa yabasi leiriba koi rim jinims private hospital sida tharu ahum thopagi tharu amma khata leire anabase hojik handare ba web se amo hangalakta ba loina atop web ama lakta ba COVID appropriate behavior phajri biba aja hojik praja singji marks yaudana khara dum relax mutta khara tawbirakwa masi topi ba adagi gathering tawbida ba picnic charpida ba adagi office ta orga su distancing torga open the ventilation phajana torga marks hapaga office phambi ba tab khodi muksa thabi ba dum yagani aduga vaccine je phajana to khopi gadi anoba way ama lakpada yakhomyam thingminaji haibase aina praja singda aina han request tawjari Malayamda aing asagi khal kaitharakuna nongmagi sabagi sang hengalali basi koknanaba Raija ki Mukhy Mantri Nongthomam Birena tongan ba thabak thorang sing paikhatli. Masigi manungsanna leba popo namita Thobal Jilla ki Municipal Council taret ki yumthong khudingdagi amot akai segdonaba battery na salaiba e-card gari humphutara manga Mukhy Mantri na mari lenaba singda sinakre. Hairiba e-card gari singasina Thobal Jilla ki mafam kayadagi amot akai khomduna lu nana thamnaba honagani. Gari sing khusinabagi thoramda Sri Nongthomam Birena Raija sida e-rickshaw e-mini truck na singba sananaba sarkar na manufacturing unit amaga memorandum of understanding sahi tawnarigani haina suphongdokhi. E-card yenthokbagi matangda Raija ki Mahu Director T.H. Hari Kumar na Akashbani Imphal ki paugi saktamda phongdorakpada hariba e-card asi kendra ki donor mantralay gi lupa koti 12 makhai henbagi project amagi makhada leibani miyamna gari sing asina amon akai khombal lakpada niyom sumna amon akai sing hapinaba appeal tawrakli. Manipur ki solid waste management ki saruk ama oina Manipur da ani suba cluster B haina khangnaba koi Thobal ki district amasuma gi akoi bada leiba municipal council taret chigi ward amada battery na chenba amorakai honaba makong ahum panba koi e-rickshaw ga model manaba e-card ama municipality taret sida yenthokchabani hairiba municipality taret sida punna 75 wards lei aduna hairiba 75 wards sida ward khudingi hairiba e-card si amamam yenthokchabani masigi e-card sina tawgadoriba magi main function di hairiba taret sida akoi yumthong khudingi chalaga amot pasi thongandagi lokhatpa yanaba introduce tawjabani hairiba e-card si magi carriage gi bin sida compartment ani thona khaidok charaga nakana madana koi plastic kuma karigumba koi gi patha pumdaba ngamdaba adugumba dry waste sina blue color toba cabin size sida segregator hapchen biba adai koi patha pumdaba yaba kitchen waste kumba vegetable gumba sikumna chingba koi gi sidagi har composting semba yaba sikumba sina koi gi green side ki container sida hapchen biraga right from the source of
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯁꯤ ꯊꯝꯕꯗ ꯋꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯋꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯇꯔꯨꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯆꯣꯟꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯋꯦꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ಶ್ರೀ ꯅꯣꯡꯊꯣꯃꯝ ꯕꯤರೇꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ರ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ EILP ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯦꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯃꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯆꯣꯟꯊꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ DIG ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯆꯣꯟꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ इमरलाइन परमिट की मीनिंग्स ती करीनो मसीगी इंपोर्टेंस करीनो ई मणिपुर पिरे इसी करीगिनो हाइबा कांदा मिसिंग यामजदबा महौरोंदगी लेरक मिसिंग सिंजिगी आइडेंटिटी ngaga thamba ngamnanabagi damukta ni men हाइबा पोतो क्रमाय तौना अखोइना ngakpa ngamgodagi अखोइना पामिबा अखोइना ताहानिंगिबा सॉफ्टवेयर सिदा सिस्टम गवर्नमेंट तौरसी करीनो हाइकाना मी एमा संगानी दगी मणिपुर भवन दगी ओइरो एनी नेट दगी ओइरो कराय दगी ओइरो फॉर्म लौरगा फॉर्म दि तौरगा मिलप तौरगा चंगानी चंगा कादा मदुदे मागी मोगी टाइम पेरोड दम पिरानी टाइम पेरोड टू द नुमित्रा वानी नत्रगा कुन्नी नत्रगा कुंथानी नत्रगा था लाइनी मागी नियम दि मतुंगिना हाइबा मिसी हुजिकी सिगी सॉफ्टवेयर सिगी मतेंग दगी सपोज माउदगी संगखरे मा क्राइ सखरे नुमित्रा वानी की मतम दरो मतुंग मा थोखरबा थोखरबा इसे सॉफ्टवेयर सिना आइडेंटिफाई तौरनी नौना हांगदोकलिबा EILP पोर्टल असी manipurionline.mn.gov.in हाइबसिनी ममांग था अगस्त 13 जापान की शहर टोक्यो चथरकीबा पैरालंपिक गेम्स नोमाइजिंग नुमित लोइसिनख्रे गेम्स असिदा भारत की सानरोय 53 ना मसाना मापनदा मालेम की तोंगान तोंगान बलिबाग सिगदगी लाकपा सानरोय सिंगा संगदमनखी भारत की सानरोय सिंगना गेम्स असिदा मेडल कया लोब ngamखी पाउगी सक्तम की स्पोर्ट्स डेस्क तगी गेम्स असिगी मतंगदा पाउदम अमा टोक्यो पैरालंपिक गेम्स भारत की सानरोयसिंगना पुन्ना मेडल 13 लौदुना हंदकी गेम्स असिदा भारत की ख्वाइदगी मेडल यामना फंगबा पैरालंपिक गेम्स ओइरे लेबाग असिगी सानरोयसिंगना सनागी 5 लुपागी 9 अमसुंग सेंजेंगी 3 पुन्ना मेडल 13 फंगबा ngamखी गेम्स असिगी मेडल टेलीदा भारत मालेमगी ओइना 12 सुबा रैंक तलेखी गेम्स असिगी लोइसनबा नुमित नोंगाइजिंग नुमित्ता सानखिबा बैडमिंटन की नुपागी सिंगल्स ता SI6 कैटेगरी की फाइनल मैच ता भारत की कृष्णा नगरना सनागी मेडल लौकी अदुगा बैडमिंटन की सिंगल्स SL4 की फाइनल दा सुवास याथेराजना महाकी लंबा फ्रांस की लुकास माजुरी की खुट्टा माइथीदुना लुपागी मेडल फंगहोरे पैरालंपिक गेम्स लोइसनबगी थोरमदा शूटर अबानी लेखराना भारत कंटिजेंट की फ्लैग बियर ओइखी शूटर असिना गेम्स असिदा मीटर 10 की एयर राइफल्स दा सनागी मेडल अमदी मीटर 50 की राइफल 3 पोजीशन दा सेंजेंगी मेडल लौखी भारत की एथलीट्स सिंह टोक्यो पैरालंपिक गेम्स दा मेडल क्या लौदना लेबाक असिगी ओइना मेडल ख्वाइदगी यामना फंगबा पैरालंपिक गेम्स ओहनबगी दमा लेबाक असिगी लुसिंगबा कयाना सानरीसिंग असिबु थागतपा फोंदोकपा लेपा लेत्रि आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तमगी दमक स्पोर्ट्स डेस्क तगी माइबम बिनोय मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की पाउ कांगबुरी पुथोकपा चयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे अईबमसुंग पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजीत न्यूज एडिटर अमसुंग लिजखिबा माइबम दिजमनी।